3,000. 3,000 ngibambe 3,000. Yeah. So besingathanda ukuthi nawo size site lakho le store. Yeah. Okay. Yeah. Unomvula. Yeah. Yena bengimkolodi 2,000 Yeah. ngoba bona ngisho na ubakolodi mhlambe ubakolodi 2,000 ibuya ine 1,000 rand ngithi ngambadala imali yakhe and yena sikuthi ngithoma mhlambe ukuloku kusebenzisana naye nje ngisukela last year ngiluke ngisebenzisana naye and sisebenzisana kuhle kwaba bese kuyenza ukuthi na ngimbambileke imali le ngimkolodi 2,000 nakuphela inyanga uyayidosa imali yakhe beyi 3,000 bese ke angiboleke godi ne bese nakufika inyanga ukuthi ngiye easy pay bangiboleke easy pay bangiboleke 2,000 i-3,000 yakhe yonke uyidosa yonke mina ngayithathi lapha ngangiboleki next bese mina ngisale ne-2,000 engiyiboleke e-easy pay manje lo sesinombule imali yakhe nakuthi fanele ukuthi iphele ungivusela ezinye imali engingazazi okay ngingabi nenkinga lapho lezo mali ngithule ngizibhadale ngiluke ngizibhadala ngiziphele naseziphelileko kosele ukuthi manje ngicede manje usisinomvula godi kuyathoma angicedi godi sekosele ukuthi ngibhadale godi solo imali akhona ayipheli ngazi ukuthi ngicede nanje ebekathe sengikoloda yi-2,000 ngayibhadale 2,000 thomela ngolokhuzana nokungaveli bona thomela ngoNovember thomela ngoNovember wadosa na December wadosa nanje January udosile godi ngokuthi ngoJanuary udose ilokhuzana udose tawu bekadosa ama-1,000 ufakazi nabo udosile beyanga kuwe akukho godi la sibhala khona ngisho i-phone awulethe smartphone ngiyayiberegisa imessage iyangena ethi angisanafoni ifona engisengiberegisa ngile yakaRose isim card sami bese singena vele efonini le yakaRose nabona bazibabuza ukuthi mara njani ngoba sisinovule nazwana ukuthi nokho ufuna ukuthi akusize ngoba uyakubona impilo ephilako uphila bekunenkinga ezinengikhulu ubaba la emzini lo wabhuku baba la maye ngaba nenkinga wathi ngifuna ukuthi ngikhona ukuthi na ngihelebhe uyabona mara ngisengicaka ukuthi manje akasangisizi besibenza ukuthi angisize sekangifakelela so angisazi maye uthi nanamazile ngakhuluma nengathi mase mina ngicedile mase imali engikoloda manje le enye soyibala ngengiphi ayinazange ngibelebile ngicabana naye ukuthi basho siyalwa yini soloko isikhathi lesonke vele siberekisana kuhle maye ingicaka mina nasoloko imali kose ngithatha imali soloko iyangezeleleka wayiboleka la 1 wayithatha la 1 imali wathatha 2,000 every month ngidonsa 1,000 rand bese makonyana lawo wabuya wazofuna 1,000 rand ngayithatha ngakumagogo kosi kuyi 1.5 akithi waya easy pay wayiletha i-3,000 umagogo 1.5 mina 1.5 ngisele nemali ikaleza uyabuya uthatha i-2,000 still solo ngidosa makonyana ngimroba kuphi lapho nasela esayidinileyo baba ne before ngizobuya ekhuzeni easy pay leyo wayidosa leyo yakamagogo bese ke ngambamba enye ilokhuzana i-1,500 le lokhuzana le ehlangana nale yamakonyana ngaphandle kagogo yagogo zakhe ngijamisa ayibhadalayo kwasala i-1,500 yakhe ngathi nangiye easy pay imali le ingenile ke easy pay wayidosa yonke i-3,000 masuka lapho wafaka enye godi ilokhuzana i-1,500 ngisasebenza le elokhuzana imali leyo nayo kudala ngayilokhuzana ngayibhadala usesinovula imali nesengibala imali kade sengiyibhadalile kuyo iyandlula ku-18,000 soloko nginikeza nangathi ngiyakubuza ufakazi wesikithi ngiyakubuza ungakhona ukuyanini mhlawumbe ibhenki usisele lofakazi ukuthi imali enginikeliso sinomvula imali engaka angisho thina start aside mara statement nginaso la ukuthi elokhuzeni nami ngena imali enjani kuphuma njani iyasho ukuthi iyaphuma iyangabuyi engena bekayithatha ngesandla nakuthi ngimzwa kuhle uthi bekathatha amakonyana lesikhathi lesimangakafiki mangakayi e-easy pay nangiya e-easy pay bese-ke uyithatha yonke angikolodike-ke nangifuna ukuthoma phasi ngithoma phasi mara soloko nje vele ngiye e-easy pay azange kangiboleke next bengiluke mina nginikeza thoma wathatha malini
ngathoma ngathatha 2000 wena ko 2000 wayiluka ibusela imali i-3000 yebo bese wena wayibusela lokho in cash yebo wayidosa bese ngathoma phasi kodwa ngalinda kokafika inyanga kodwa wambola ka 2000 yes wayibhadela 3000 yebo kwaphelela la wabuya waboleka malini i-2000 yebo wayibusela 3000 yebo uright uqinisile lapho right bona baba nangasi ngichazeleni futhi nemali yasalela sabereka into yestadium ngakupepitech bekathatha ngapho iziphe uyathatha solo kwasalela i-1000 ngalitshela ukuthi ngithulile phezu kwe-1000 ase ngimkhumbuza indaba ye-1000 yena semuntu engimrobhayo last wasidecidela phezu kwe-2000 wanginikela 500 ngathula ngathi ngiyi-500 le kusho ukuthi iwela ku-1000 leya so ngoloda 500 angisayibaleli ku-2000 wabuya lele sikhathi athatha imali kamagogo i-1000 ungoloda malini 3000 akithi 30000 kamagogo usinikela 3000 1.5 inyanga ezawuyabuya kodwa ke uthatha i-2000 still nakuhle ungidlile lapho kuyi and benginganandaba ngoba bengimkhelele ekugcineni nangu-change ikhathini okubulisa ukuthi thina sibereka ngobufakazi uphethe ufakazi wakaphethe ufakazi ngibuphi ubufakazi yena umakhadi akho leli kade libuye lisibonisa ukuthi unutshentshile yebo ngimtshelile ngoba ngani bese ngicedile ngamtshela ngathi ngiba unginikeze ikhadi lami ngoba ngicedile sekambalela phezu kwe-2000 le bekathi ngiyikolota sengikolota i-2000 le ngibuyele kayi-2 times ibuye ngathi njengoba sengibhatalile so mayina ukuthi kodwa ngisakolota sengikolota malini ngoba soloko ngiyekizithe angisathathi next yena mara soloko udosa ama-1000 engingawazi imali esengicedile ukuyibhatala soloko angicedi ne-2000 le nje befanele njengodini ngoJanuwari ngicedile kodwa mara still usabala ukuthi and le ye-stadium ayibalako le ngiyakudala khulu baba kade ngayibhatala kade khulu azange uyibhatale waphelelwa mbereko uyibhatela ngani aphelelwe mbereko waphela umbereko azange ukubhatali vuma ukuthi zange ukubhatali akekhe ngithi mina awangangibhatali ukubhatalile amatsotsa mbereki ngawuwedwa so kancane sesi nawuthi wayibhatala in cash ngebhanki ngisandla so nayo ibhatele ngebhanki zonke vele imali thina kusho siyazikhipha masuka la bese umnikeza ngesandla sisebenzisa mara kuthemana kwatsho njani statement sakho uthi beyiphuma idosa automatically ngithi bengithi nangiboleka elokhuzeni izipay bese masuka la yena ngisikhathi bele kuyi bekayidosa yena ebhankini ekhadini lami yena beyidoswa nguye ekhadini lami adosa malini bese naceda ukuyidosa 3000 le bese unginikeza ujamela le ungabheka ujamela bese masuka la unginikeza le mina ekosele ukuthi anginikeze yona isalako le 2000 engiboleke iziphi so bezazi thina besifaka computer start aside besifaka ukuthi if uqinisile sasusilethela ufakazi wakho bestatement istatement ekuseni mara nginaso musila istatement esitsho ukuthi akakhiphi imali sikhona siyachaza kwi-statement sisichaza konke vele every month and okuthoma nakhona ngibuze ngithi ngithobeni ukudosa imali sonke lesikhathi bengimnikela ikhathi ngoba nangre azidecidela adosa imali nakacedako angilethela imali eshodako ngithula ngitshela isitori ngoba sekabhizi lapho kunye uthatha imali lapho kunye uvala amadebe uyabona ngithule mina ngingabi nenkinga mhlawumbe ngina 2 months or 3 months ngidosa imali ikhathi lami and azange ngizidosele mina ikhathi lami imali soloko wathi nethathu ungisiza wanikezwa ngini ngathi mina ngifuna ukuthi ungisize uthathe ikhathi lami uzilokhuzele wena uyangizisisa bese ke mina unginikeze lokho okuncane engisala nakho kufanele ukuthi nakho sethumbele kodwa umbale azange mina nakadavuke sala abantwana bayesikoleni bazothatha ikhathi bekunini konje mina ngina 3 months or 2 months ngithatha ikhathi ngisidosela ngoba ngokulethela imali eshodako ngithula ngithi noma ikhathi lami ngathi belikini ikhathi mara bekuzaba abantu bazothatha ikhathi abongathumela abantwana before bayesikoleni bazothatha ikhathi uRose bongathumeli mhlawumbe 2 months 3 months bekhona ngisidoselayo ngoba ukulethela imali eshodako ikhathi lami mina nakuyala cabanga ngizidosela njani ekubeni wena kala yaphela enzani bekavukela ekhaya thumela abantwana athi naye bekeza athi bathi yokufethe emakhuleni ngithi mina lethe ukuthumeleni imali ayilethe njengoba singathatha isayidi sesinomvula sibereka according ngokomthetho into esuke ibe difficult sithathe isombululo ukuthi sithathe isolution kunganabufakazi sekuba ngathi sithatha amasayidi
asithatha amasayidi ngoba into yethu le isemthethweni. So yabona angithi usesuright, angithi usesinomvula right and angithi wrong, angithi usesinomvula wrong. Ningizwe kuhle ne. Yabona usesinomvula sithuthe ngambuza into engifike kuwe ngathi ikhati lakhe ne-ID lakhe siphethe ngakuwe na. Wathi ngimnikeza zona ngathi nalapho umuthi. Angithi ngathana bakaziphethe ngakuwe bese kusho ukuthi mara zize kuze zifike la zifike njalo ukuze uzigcina ngaliphi. So nje ubabudisa ukuthi isithathe isombululo ngoba lo uthi solo yazi nami ngaba yithungane sanikele na-100 ngingakufika mina ngithi abanginikeli and khiphe unginikelile yayibona mina. So ibabudisa ikhulu into engayitsho kusesinomvula besiba ukuthi thina senze ngeyethu indlela ukuthi siphenyisise ukuthi vele usesi uyavanga imali kangalele karoba ngeyethu indlela. Kunendlela esenza ngayo mara sitshayela abantu ngibawa lo kunendlela esenza ngoba nje ibabudisa ukuthi sithathe isolution ukuthi ayisingenza sona ngoba lo uthi solo so asithatha amasayidi asithathe ipeli kunendlela esizokwenza ngayo kunendlela esizokwenza ngayo yabona khona ngithi usesuright yabona ngathanda kokuphethe sami ngiko ngibuza ukuthi kunalapho ngisayina khona shukuthi njengoba usisi business kosayiqhubekisa chithi usesi sekuthi Tanzania mhlamba yokuthatha lapho kunye ngabe mhlamba sakhamba la manje ngoba usakholoda lapho kunye kwabona ukuthi ayenze so nangaphandle ukuthi mhlawumbe ngiye ngalokhuzana lapho kunye yakhula silise thina siqala issue yethu ngezinye thina lesize ngayo zokhunye sisolva lesize ngayo. So up to so far sinomvula into engakuthembisa yona ukuthi thina kunendlela yethu sokwenza ngayo ndani sizokunikela feedback ofisini sizokunikela feedback ofisini ngokusho njalo siyathokoza. Statement leso anisifuni nje statement usiphethe sikhona ungasinikela sona sisibone. Rosi uphumi Polisi ngisama withdrawal ne usesangazi ukuthi bangaba nenkinga sikhambe naso siye naso ofisini awunakinga ne okay nani kuze ukuthi nayo usesinomvula azokwazi ukuthola isombululo ngithi nani kwazi ukuthola isombululo ngoba sijwayele ukuthi umbereko usuwenza lo wakho siyeza sibuye sogeza igama lekhaya kuze